So በባለፈው ሮብለት በነበረ ሴሽን አይቲስ ሊስኒንግ ሴክሽን 3 አይተን ነበር with a practice question በዛሬው ክላሳችን ደግሞ የምናየው ሊስኒንግ ሴክሽን 4 ነው is going to be የሊስኒንግ የመጨረሻው ሴሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው ከአሁን በኋላ ሪዲንግ የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው by the end of this session, ዛሬ የምናየው አንዳንድ ነገሮች understand the structure of IELTS listening section 4 section 4 ምን እንደሚያካትትና ከሌሎች ሴክሽኖች ምን እንደሚለይ እናያለን identify key information in academic lectures ከዚህ በፊት አንዳንድ ቦታ ላይ ሜንሽን እንዳደረግነው ሴክሽን 4 ላይ በብዛት አካዳሚክ ሌክቸርስ ስለሆነ ኢንፎርሜሽን ከዛ ውስጥ ግራብ ማድረግ እንደምንችል የምናይ ይሆናል በመቀጠል recognize paraphrasing and synonyms used in IELTS እንዴት paraphrase እንደሚደረግና synonyms እንዴት መለየት እንደምንችል እና መልሳችን ላይ እንዴት like smart መሆን እንዳለብን እናያለን ማለት ነው improve concentration during long listening passages like listening section 4 ላይ minimum 600 words and maximum of 900 words ስለሆነ የምትጠይቁት ሊስኒንግ ሪዲንግ ስለሆነ ብዙ ጊዜ የሚከፈትላችሁ ኦዲዮ is about 7 to 9 minutes ወይ ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሰው በጣም አቴንሽናችሁን ይፈልጋል አንድ ሰው የሚያወራው መሀል ላይ ማቋረጥ የሌለው በጣም ረጅም ኮንሰንትሬሽን የሚፈልግ ፓሴጅ ወይ ደግሞ ኦዲዮ የሚከፈትላችሁ ማለት ነው so let's understand one by one understanding listening section 4 the final part of the IELTS listening test ነው የመጨረሻው ፓርት ነው ከሁሉም monologue delivered by one speaker ነው ልክ እንደ ሴክሽን 2 ይሄ monologue ነው አንድ ሰው ብቻ ነው የሚያወራው ግን ሴክሽን 2 ላይ እንዳየነው ሴክሽን 2 በብዛት ስለ ሶሻል ነገር ሪሌትድ ነገሮችን ነው የሚያወራው ይሄ ደግሞ ሞር አካዳሚክ ነገሮች ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው and also usually based on an academic topic ላይ ነው ያደጋግሜ ሜንሽን እንዳደረኩት አካዳሚክ ቶፒክ ነገሮች ላይ ነው ሞር ፎከስ የሚያደርገው similar to a university lecture so is like ልክ እንደ ሌክቸር ነው ተማሪዎችን good morning students ብሎ ነው የሚጀምረው መጨረሻ ላይ ዛሬ ሴሽናችንን ጨርሰናል ብሎ ነው የሚጨርሰው ማለት ነው so it looks like a formal lecture university lecture ነው የሚመስለው ማለት ነው section 4 understanding listening section 4 በመቀጠል so like pattern መረዳት ይኖርብናል ልክ ሌሎች ከዚህ በፊት የነበሩትን ያየን እንደነበረው section 4 በጣም ከሌሎች የሚለየው በመንደር ነው ልክ እንደ like later ነው ማለት ይችላል like introduction ወይ ደግሞ essay ነው like introduction part አለው main body አለው conclusion አለው ማለት ነው so this all thing is not in written form በጽሁፍ መልክ አይደለም ያለው በኦዲዮ መልክ ሲሰሙት you should have to identify like introduction የቱ ጋር ነው like አሁን like main body የጀመረው ከየቱ ጋር ነው then conclusion ደግሞ የቱ ጋር ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች የሚጀምሩት main body ላይ ነው most of the time like there is no question like introduction ላይ እና conclusion ላይ sometimes conclusion ላይ ሊኖር ይችላል ግን introduction ላይ ብዙ ጊዜ አይኖርም so introduction አንድ ጊዜ ረጅምና unnecessary information ይበዛዋል ስለዚህ like sometimes እስካሁን information መስጠት አልጀመረም ብላችሁ ሚስቴድና like concentration ሊቀንስባችሁ ይችላል ማለት ነው especially ደግሞ section 1 section 2 section 3 ሰርታችሁ ስለመጣችሁ ያላችሁ ኢነርጂ ደግሞ ሎው ነው at the same time ግን ይሄኛው ሴክሽን የሚፈልገው ግን በጣም like high የሆነ ኢነርጂ ነው ማለት ነው okay like ስንመለከተው introduction ላይ introduce the topics ነው so the lecture going to introduce the lecture ለምሳሌ today ልክ ነው አሁን መጀመሪያ ይሄ ሌክቸር ተጀምረላችሁ ዛሬ ስለ listening section 4 እንደምናይ እንደነገርኳችሁ like እንደዛ ቶፒኩን ለተማሪዎች ይናገራል ማለት ነው and also like gives background information አንዳንድ ተማሪዎቹ ማወቅ ያለባቸውን main ኢንፎርሜሽኖችን ሜንሽን ያደርግላቸዋል ማለት ነው then main body ላይ ደግሞ explain key ideas በቃ ከዚህ ፓርት ጀምሮ almost ከጥያቄያችን ጋር ፓሴጁ ወይም ደግሞ የሚከፈትልን ኦዲዮ ሲንክ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው so ከዚህ especially ደግሞ ከmain body በኋላ we should have to listen attentively then እና provide examples ይሰጣል present researches or evidences በቃ በጣም ዲቴይል የሆነ እየተነገረ ስላለው ነገር ዲቴይል የሆነ መረጃ የምናገኘው main body ላይ ነው ማለት ነው
after that there is a conclusion ላይ ደግሞ እስካሁን ሲያወራ የነበረውን ነገር ሜን ነገሮችን አንስቶ ሰማራይዝ አድርጎ ይጨርሰዋል ማለት ነው። ልክ ከዚህ በፊት የነበሩ ሴሽኖችን ላይ እንዳየነው የተለያዩ ኩዌስቸን ታይፖች አሉ። ይሄኛው ሴክሽን በብዛት የሚታወቀው ኖት ኮምፕሊሽን ነው። ኖት ኮምፕሊሽን ላይክ ሚሲንግ ኢንፎርሜሽን ነው። ላይክ የሆነ እዛ ላይክ ኦዲዮን በምትሰሙበት ሰዓት ሚስ የሆነ ኢንፎርሜሽን አለ፣ ያንን ኢንፎርሜሽን ፊል ማድረግ ነው። ሴንቴንስ ኮምፕሊሽን ደግሞ ላይክ የኦዲዮ ላይ የተነገራችሁን ነገር ጥያቄ ላይ ፓራፍሬዝ ይደረግና ተቀይሮ እናንተ ደግሞ እንድትጨርሱት ይደረጋል ማለት ነው። ላይክ ቶሎ እየፈጠንክ ያሉት ከዚህ በፊት ሌሎች ሴሽኖች ላይ ደጋግመን በጣም ሜንሽን ስላደረግን ነው። ስፔሻሊ ኖት ኮምፕሊሽን እና ሴንቴንስ ኮምፕሊሽንን ማለት ነው። ሰርድ ዋን ኢዝ መልቲፕል ቾይስ ኩዌስቸን። ይሄ ላይክ ብዙ ቦታ አንስተነዋል። ኢስ ኖርማል ላይክ እንደምናውቀው አይነት መልቲፕል ቾይስ ኩዌስቸን ነው። ግን ያው ብዙ ጊዜ ፓራፍሬዝ ስለሚደረግ ትንሽ ከብድ ሊልና ምርጫዎችን ሊያደነጋግሩ ይችላሉ። ነምበር 4 ደግሞ ማቺንግ ኢንፎርሜሽን ነው። ይሄ ሞስት ኮመን ነው። ሞስት ኮመኑ ግን ላይክ ኖት ኮምፕሊሽን ነው። ኖት ኮምፕሊሽን ሴንቴንስ ኮምፕሊሽን እዚህ ጋር ሜንሽን ካልተደረጉት ውስጥ ደግሞ ቴብል ኮምፕሊሽን ይባላል። እሱም ብዙ ጊዜ ይመጣል። በጣም ፍሪኩዌንትሊ ባይባልም ሰምታይምስ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ለእያንዳንዱ ሴክሽን ራሳቸውን የቻለ ስኪል ያስፈልጋል። ለዚህኛውም ሴክሽን ደግሞ የሚያስፈልገን ስኪል አለ ማለት ነው። ሶ ላይክ ቼክ ዘ ወርድ ሊሚት፣ ይሄኛው ለሁሉም ሴክሽን የሚያስፈልገን ስኪል ነው። መጀመሪያ we should have to read the instruction carefully፣ ላይክ ስንት ወርድ መጻፍ እንዳለብን እስከ ስንት ድረስ እንደሚፈቀድልን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንዶቹ one word only የሚላሉ፣ one word or like a number የሚል አለ። up to 3 words የሚፈቅዱ ላይ ደግሞ 2 words የሚኖርበት ጊዜ አለ ማለት ነው። ሶ ላይክ እሱን በደንብ ማየት ይኖርብናል። ምክንያቱም መልሳችን ትክክል እንኳን ቢሆን ግን ወርድ ሊሚቱን አልፈን ከሆነ we gonna lose a mark ማለት ነው። ትክክል መሆን ብቻ በቂ አይሆንም። predict grammar before listening፣ ይሄኛውንም ብዙ ጊዜ አንስተነዋል። ስፔሻሊ ሴንቴንስ ኮምፕሊሽን ከሆነ ከጥያቄው ኦዲዮ ፕሌይ ከመሆኑ በፊት ቀድመን እዚህ ጋር እዚህ ብላንክ ስፔስ ላይ ምን ቢገባ ፊት ያደርጋል ብለን ቀድመን ገስ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ራይት አንሰርስ ኢሚዲየትሊ፣ መልሳችሁን አስማች አስፖስብል እንደሰማችሁት ላይክ ብላንክ ስፔሱ ላይ እንኳን ባትጽፉ ጥያቄ አጠገብ ብትጽፉ ይመረጣል። ግን if you are taking the computer based ላይክ ሌላ ጽፉበት ቦታ ሳይለ እዛ ኢሚዲየትሊ መጣት ይኖርባችኋል። ግን ፔፐር ቤዝድ የምትወስዱ ከሆነ የሚሰጣችሁ ወረቀት ላይ ሰፊ ባዶ ቦታ ስለሆነ እዛ ጋር አሳን ኦፕሽን የተለያዩ የሰማችሁ የሚመስላችሁ መልሶች ብትጽፉ አሪፍ ነው። ከዛ ውስጥ በኋላ ግራማቲካሊ ፊት የሚያደርገውን ቼክ ለማድረግ ነው። እና ደግሞ ስፔሻሊ ላይክ የሚከፈትላችሁ ኦዲዮ ሞኖሎግ ስለሆነ አንድ ጊዜ ብቻ ስለሆነ የምትሰሙት አንድ ሚስ ካደረጋችሁ ኢንፎርሜሽን you can't share it again እና ማርክ ኮስት ሊያደርጋችሁ ይችላል ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ቼክ ስፔሊንግ ኬርፉሊ። አራተኛው ሴክሽን ላይ ብዙ ጊዜ ከበድ የሚሉ አድቫንስድ የሆነ ምክንያቱም ላይክ ሴክሽን 1 ሴክሽን 2 ሴክሽን 3 ላይ እያደገ የሚመጣው ግን ሞር ሴክሽን 4 ላይ ከበድ እያደረጉት ነው። አድቫንስድ የሆኑ ቃላቶችን ነው የሚጠይቋችሁ። ሶ እና ደግሞ ላይክ ኢዚሊ ስፔሊንግ መሳሳት የምትችሉ ቃላቶችን ነገር ነው የሚጠይቋችሁ ጊዜ ማለት ነው። ሶ you have to check for ለምሳሌ ደብል ኮንሶናንት አይ እና ኢ ኦ እና ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነት ቃላቶች ናቸው የሚደበላለቁብን ስለሆነ ማለት ነው። ሶ you should have to check for spelling this carefully። ኦኬ ሶ ዛሬ ትንሽ ፈጠን ብለን ነው እየጨረስነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበሩ ሴሽን ላይ ኢን ዲቴል ጀነራሊ ስለ አይኤልቲኤስ በደንብ ኢንዴፕት ስላየን ብዙ ነገር ከዛ ማየት ትችላላችሁ። Section 4. You will hear a university lecturer giving a talk to first-year students about effective time management. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning.
everyone. Today I'd like to discuss a topic that affects nearly every student, regardless of their course of study: time management. While most people agree that managing time effectively is important, surprisingly few understand what good time management actually involves. Many students believe that being productive simply means spending more hours studying. However, educational researchers have repeatedly shown that the quality of study is usually far more important than the number of hours spent at a desk. During this lecture, we'll first examine why so many people struggle to organize their time. We'll then look at several practical techniques that have been supported by research, before finishing with some advice on developing habits that can improve productivity over the long term. Let's begin with a common misunderstanding. Students often confuse being busy with being productive. Imagine two university students preparing for the same examination. The first spends 8 hours in the library but frequently checks social media, replies to messages, and chats with friends. The second studies for only 5 hours but removes distractions completely and concentrates on one task at a time. Surprisingly, the second student often achieves better academic results despite studying for fewer hours. One explanation comes from research into human attention. Scientists have found that every time our concentration is interrupted, the brain requires approximately 23 minutes to return to the same level of focus. Although checking a phone may seem to take only a few seconds, the hidden cost is much greater than people realize. Another reason people struggle with time management is poor planning. Rather than organizing their work in advance, many students rely on memory to keep track of assignments, appointments, and deadlines. Unfortunately, our brains are not designed to store every detail of our daily schedules. Instead, psychologists suggest that writing tasks down allows the mind to devote more energy to solving problems instead of remembering information. This is one reason why many successful professionals continue to use planners, digital calendars, or task management applications even after years of experience. Let's now turn to one of the simplest planning methods. Productivity experts often recommend sorting daily activities according to priority instead of completing whichever task seems easiest. They generally divide work into 3 groups. The first group contains tasks that cannot realistically be postponed because they have fixed deadlines or serious consequences if ignored. These should always receive immediate attention. The second group includes activities that contribute to long-term success, such as reviewing lecture notes, exercising regularly, or learning new professional skills. Although these activities are important, they usually allow greater flexibility regarding when they are completed. Finally, there are tasks with relatively little impact. These may include repeatedly checking email, organizing computer folders unnecessarily, or browsing the internet without a specific purpose. Such activities often create the illusion of productivity while contributing very little toward meaningful goals. Another increasingly popular approach is known as time blocking. Instead of creating a long list of jobs to complete, individuals decide when each activity will take place before the day begins. For example, a student might reserve the period between 9 o'clock and 11 o'clock exclusively for writing an assignment, followed by lectures, lunch, and revision later in the afternoon. Researchers believe this approach works because it reduces the number of choices people need to make throughout the day. Since every decision requires mental effort, planning ahead leaves more energy available for learning and problem solving. So far, we've looked at why planning ahead is important. I'd now like to introduce another technique that has become increasingly popular among both students and professionals. It's called the Pomodoro Technique, and despite its unusual name, the idea behind it is remarkably simple. Instead of trying to study for several hours without stopping, learners divide their work into shorter periods of focused attention. A typical study session lasts 25 minutes, after which a short 5-minute break is recommended. Once 4 of these study sessions have been completed, people are encouraged to take a longer break of approximately 30 minutes.
You might assume that stopping so frequently would reduce productivity. However, research suggests the opposite. Regular breaks help prevent mental fatigue and allow the brain to recover before concentration begins to decline. As a result, many students report completing more work in less time. Nevertheless, it's important to use these breaks wisely. Some students immediately begin checking social media or watching short online videos. Although these activities seem relaxing, they often make it more difficult to return to academic work because the brain must repeatedly adjust its focus. Experts therefore recommend standing up, stretching, drinking water, or simply looking away from a screen for a few minutes instead. Another difficulty many people experience is making unrealistic predictions about how long a task will take. For example, a student may believe they can finish a research report in 2 hours. They forget to allow time for finding reliable sources, organizing ideas, checking references, and correcting mistakes. Consequently, the task takes much longer than expected. Psychologists refer to this tendency as the planning fallacy. Interestingly, even highly experienced professionals are not completely free from this bias. One practical solution is to increase your original estimate by around 20%. Although this may seem excessive at first, it provides valuable flexibility when unexpected problems arise. Before we finish, I'd like to mention one final misconception. Many students believe that working continuously without taking breaks is the key to success. In reality, the opposite is often true. Scientific studies have shown that the brain performs more effectively after adequate rest. Getting enough sleep, exercising regularly, and allowing time to relax all contribute to stronger memory, improved concentration, and better decision-making. This means that effective time management isn't about filling every minute of the day with work. Instead, it's about making sensible decisions regarding when to work, when to recover, and which activities deserve your attention. To conclude today's lecture, I'd like to leave you with one thought. Every person has the same 24 hours in a day. What separates highly successful people from everyone else is rarely the amount of time they have. More often, it's the way they choose to use it. Time is one of the few resources that, once spent, can never be replaced. Learning to manage it wisely is therefore an investment that will continue to benefit you throughout your education, your career, and your personal life. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. That is the end of the listening test. እሺ እንጀምር from question 31 to 40 like ኦዲዮን ብዙዎቻችሁ ኢንኮል ሜሴጅ ላይ በደንብ መልሳችኋል. I think it was easy for most of you. So like the topic was about time management, effective time management ለፍሬሽማን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲሰጥ የነበረ ሌክቸር ነው. ጥያቄው ደግሞ sentence completion ነው. So we should have to consider grammatical error ይሄን ጥያቄ ስንመለስ ማለት ነው. So let's begin. Question 31 ምን ይላል? Following an interruption, people may need about dash minutes before they are able to concentrate fully again. እንደገና like አንድ ሰው concentrate ወይ ደግሞ like flow state ላይ ከነበረበት situation በየሆነ ነገር ኢንተራፕት ቢደረግ ተመልሶ ወደ ነበረበት ስቴት ለመመለስ ስንት ደቂቃ ይፈጅበታል ነው ጥያቄ. ይሄኛው ደግሞ like translated ወይ ደግሞ like ወደ ጽሁፍ በተቀየረ ኦዲዮ ደግሞ ቼክ ስናደርግ ከዚህ በፊት ሜንሽን እንዳደረኩላችሁ ቅድም ሴሽን ላይ እንዳየነው ሴክሽን 4 ላይ ኢንትሮዳክሽን ፓርት አለ፣ ሜይን ቦዲ ፓርት አለ፣
and also a conclusion part ይኖራል ማለት ነው። so እዚህ ጋር the lecturer said good morning everyone ብሎ ከጀመረ እስከ let's begin with a common misunderstanding ብሎ እስከሚጀምሩ ያለው part introduction ነው ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምንም አይነት ጥያቄ አትጠይቁም ብዙ ጊዜ most of the time sometimes ሊሆን ይችላል ግን most of the time እዚህ part ላይ ጥያቄ አትጠይቁም so it's about maybe like a half a minute or like 40 seconds ምናምን ሊሆን ይችላል እዚህ part ያለው ስለዚህ like እናንተ ምንም ሳትሰሙ ስትቀሩ እኔ አልፎኝ ነው ምናምን ነገር ብሎ ሊያደነጋግራችሁ ይችላል ግን it's not like that ብዙ ጊዜ like መጀመሪያ like ስለሚማሩት ነገር ዲስክራይብ ያደርግላቸዋል ልክ እንደ ሪል ሌክቸር ማለት ነው ባክግራውንዱን ዲስክራይብ ያደርግላቸዋል ለዛ like እስኪጀምሩ ድረስ ይቆያል ማለት ነው so our main part ወይ ደግሞ እኛ ለመሱ የምንፈልገው ፓርት የሚጀምረው main body part ላይ ነው ማለት ነው which is let's begin with a common misunderstanding ብሎ ከሚጀምረው ፓርት ይሆናል ማለት ነው so የመጀመሪያ ፓራግራፍ ላይ ከኛ ጥያቄ ጋር ሪሌትድ የሆነ ነገር የለም ግን ሁለተኛው ፓራግራፍ ላይ ምን ብሎ ይጀምራል one explanation comes from research into human attention scientists have found that every time our concentration is interrupted the brain requires approximately 23 minutes to return to the same level of focus so ይሄኛው አሁን ብዙ ፓራፍሬዝ አልተደረገም የተወሰነ ብቻ ነው ፓራፍሬዝ የተደረገው which is like to return to the same level of focus የሚለው ፓርት ብቻ ነው almost ፓራፍሬዝ የተደረገችው ከዛ ውጪ almost ከጥያቄዎቻችን ጋር የተወሰነ ይመሳሰላል ስለዚህ እና ደግሞ like ሰምታችሁት ከሆነ 23 minute የሚለው ላይ his tone will go up like በደንብ ረገጥ አድርጎ ነው የሚናገረው 23 so it's also another clue ለመልሳችን ማለት ነው so ለዚህኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው 23 ነው ማለት ነው okay let's move to question 32 the የሚለው recording tasks in a planner enables the brain to focus more on solving a blank space ነገሮችን በፕላነር አድርጎ ማስቀመጥ ታስኮቻችንን ማለት ነው ዴይ ቱ ዴይ ሊሆን ይችላል ዊክሊ ሊሆን ይችላል የምንሰራቸውን ነገሮች በፕላነር አድርጎ ማስቀመጥ ለምን ይጠቅማል አይምሮአችን so like ወደ መልሱ ከመሄድ በፊት አሁን ለምሳሌ I have mentioned this ከዚህ በፊት የነበሩ ሴሽን ላይ አንዳንድ ጊዜ IELTS ስፒኪንግ ላይ መታቆት ቶፒክ ሊያጋጥማችሁ ይችላል ወይ ደግሞ እናንተ በዛ ቶፒክ ዙሪያ ናውሌጅ ያላችሁ ቶፒክ ሊያጋጥማችሁ ይችላል so እንደዚህ አይነት ቶፒኮች ላይ as much as possible የሰማችሁትን ነገር ነው መመለስ ያለባችሁ rather than የምታቆት ፋክት ይልቅ ማለት ነው እና ደግሞ ቶፒኩን ቀድማችሁ ማውቃችሁ ደግሞ በጣም አድቫንቴጅ ነው የሚሆንላችሁ ምክንያቱም አንዳንድ ሳትሰሙት የምታልፉት ፓርት ቢኖር like from your previous knowledge like የመመለስ ቻንስ ይኖራችኋል ማለት ነው ስለዚህ like ራሳችሁን ለብዙ ለእንግሊዘኛ አክቲቪቲዎች ኤክስፖዝ ማድረጋችሁ አንዳንድ ሊስኒንጎችን ሊያቀልላችሁ ይችላል ማለት ነው